Shalkologromui shak hamia thongro kalaijak operation khlai pakya haibano shak hamia shakni khaksa raksawi thangka ninang choko khlai mania kok angkha paralyzed ingi thangka te khaksa bahana paralyzed ingani chengi tongkha tabo kolkata ni kengsa shak hamnogo shak naijak nogo tubuna te kaham shak naimuni bagai nangorang phiabarang grei hani bagino chubacho sanglakya Takarjola lampra hatibo rang khanglakya tipramothani adongro shak hameni mong Arun Deborma kami ujan goina mara amsayo Arun Deborma tipramothani kusrang adong ojora hamewo samobasaka tipramothani adong apon Deborma logi bayapsari tilagi tipramothani adong rongo tilagi shak hamia Arun Deborma ni bagai chubachu sanglakya lampra hatibo hospitalization jak bo sakisa sikango bo stroke ngine bo sak hamnai na bagai better treatment bagi bono Kolkata talangmani bini sak belai no critical botabuk bini yasa purano paralysis thanga te yasa turut na changkhatai bini phikumbo operation nangkha haiben botabuk bo bisinaono rokhoi ma tongkha basai meya muda chawi meya khiwi meya tai bono tubnan bagi nai sini flight to de tubani bono to normal bono hakka asulu tu meya hain bagi bono station ma tumnai abun bagai 1.5 lakh ni selai bono kebang flat nang tongo ai singbono agi rogo sini edisi hapang no bising tibo tai o amchani khaka hamlo rogo je mate subai kha tai subai tongayo haibero singtini oro to takar jono lamprawo singtini oron je phalong rogo je boron lukro je hamjagi khairo jagi je chuwa mani je chukri singsuwa khagi tongayo tai bono tubnan bagai tahu je rang nang tongo han bagai rang pulogia tai bin treatment bote beta treatment bus singtini oro omega singsuwa bukhang Tahu hamai do, ninggalai ke hamai tahu, tahu nade, sih dah, yak semai pun nang, dah hamai nang tahu. Oh, nawar thang itu tu jangan hamai. Hamai mana hamai.